Teman-teman, kita nonton ondel-ondel yuk di BKT. Wih, seru sepertinya yuk. Ayo, let's go. Ondel-ondel toy asik. Teman-teman, tuh kan ondel-ondelnya ada, tapi belum pada ngibing. Asik. Kita nonton di BKT, mantul. Nah, mereka persiapan dulu teman-teman. Wah, pasti pokoknya seru deh. Kita ikut ngibing kayak begini nih. Oke, kita lihat aja yuk, lanjut. Tuh teman-teman, percaya tidak? Ramai banget. Apalagi kalau udah siang. Wah, berjubel semuanya penonton ondel-ondel. Itu nih ngipin. Nih goyangnya begini nih, goyang ngibing sama goyang nyetir. Wah, pokoknya seru banget. Ih, mau ikutan lagi deh. Teman-teman, selain ada ondel-ondel, ada odong-odong juga, ada naik kuda juga. Pokoknya seru. Yuk kita nonton lagi. Jangan lupa ya, datang di BKT.